Paba and yaba nzima to the TV azo e de makaku ya belete ngane la na yele fa jimede sron ku bi ya via rebe na jimede ni yadu dumake edare ehedare na be bizam ke na edare me fia hye yevini ana edare na ehedare no bo ni yele kan edare ehedare mo be kida be fa be ko gwa eborebo biale ka jare ezene ono mo boka wonala ehyeti ena yengandi yadoa nana tufu hene awiabo onwoke ye na yega wabo edu man kase yehire na akeye ne yahwadwale nazo nana ye ma wakwa ba yo na akwake na no oh yeah okay ya da nyame na se nana ka be frowe na frame Kofi Anchenyini ahwa tufu hene Kofi Anchenyini ahwa nana tufu hene Kofi Anchenyini ahwa duma ne aybo yehire yera nana le tufu hene oni aka ayabusuwa so ya nana le yi tufu hene ya nana ne no obiari adwale fa ne edare ehedare won tetene anaka be kebia mazan hola ana yengbanyima bele kwa jalebo bele kwa asone onele kaleka bekede dane bo be dane begwanwa na ne oya ahomka na enne yenda yemu edare ne ehyeti ye ne yingandi ado a okay ye no obiari edare hu adwale na edare hedare mu ane ebe mu ha nwure joke wa ha nwure vaso de mole ayele nwure adwale yo imo yede yika bie mo kwetena e papa mo oni ni nyemo edare ye be kogwanu a ka ba bogwara bakede bakwa baso wozro papa okay imo ye kre ye memory anake mamara okay ye culture bo frekan ya culture buti edare mo ori ye ebire ma ye memory okay bo frangede dare okay o ma enya ni nyam sabi o efukaro eko dibika bo boda wo police man so jama gwa kanya ijibo ko boda ro go hape respect wa ba mo otre bi mo imo sabi o ru ya panda ni ko tira buti adara ba so was ro pare o ma eniminyam za na ne da wase kam yo ko boda ro go ho o ya ho ka pare won ya ahonka kan o dike ye kwele na enen gbafle na mra se yakugwa bi abo ezeni bi abo jale bi abo a ana show your stomach adade zinga enne ajuru so adrade ayimo ye mo enne yemu iwurala enne dan no bobo asemiri evi gbada manu nana kamo hanva so de mo ozrola ye bizo edan mu ane bale kiss back da ya oh dan le kiss back da ya okay na eke de kibeke o miri o kweti eke yeva ayemo marazo gishere yefa bika chike yele gbema do ka bobo edan na jejibe okay ebe ye busu azo efren gbabro me ke ba ri gbema be ke ba ya e ka ngwa haro ke edan chi mo be gwa hara igba mo be gindi ya but bo dan gwa nu ai na mam kala eni nya o ke fa me sebi mam kala ye ni nyemo ye na nambo yenzu me mamure me ya dra o de bi mo okofo man buti me de sentimo ore muri ayeke ba hwa ma ayeke se person ankasa ne school culture ya se ye culture ne nia ngakura ni chichimo ba hda dare mare ebe vligu ba kwa e ko nke be hachi mo ania we ba nke gbeimeri o ya hamka keke na pavlo bi yi bo dare gbe ba choko be ye kasa ibojani a zune che be ye shimo makwoti ya be ye be hire memure modia buti ma bazuzuke anga school bobo zahan dia ni ba me ye fikri ye gakura ke erismeri babo bibiri ya adare ya bawuri emu akuti ima kiri gechire mo we de ne se biara fro ni mama je nama buti babro mo be nguru adare hedara mure su banu ko ya bekria na bia mo ewu ke bodare gbe orua bagbanula bia chi sabi so buti ibezuzuke bia mo ti ya ne yara obomo nuke obenya adare ke na bi first babo be di ten ba bo ya horba ele dane gore ken banya ka le kotu gore ken zima ba fa ba horba keke edare ne ye odibie mo gare sizue onyechi ogware ken nya ole dane chi gware ken motu ole de bie mo imenya ole ken watere ezuka butu sebi ayo teshe na ba mi ania e dare so ya nia le ken ye dare mi muti edare de bie mo ohia ma ye zima bo